Ljudi, pozdrav, Miro je. Jučer sam postavio zadatak koji je napravio ogromno zavrzlama, ima 60-70 komentara od jučer do danas. Uglavnom, hrpetina je izuzetno čudnih rezultata. Dakle, odlučio sam objasniti kako taj mehanizam zapravo funkcionira i shvatio sam jednu jako bitnu stvar. Što većinu nas muči oko imanja, oko zarađivanja, oko prihvaćanja, oko cijele te matematike i cijele te priče. Zato sam odlučio napraviti ovaj video, potaknula me ta priča da napravim ovaj video. Dakle, prvo i osnovno što mi uglavnom ne shvaćamo na pravi način je da možemo imati dovoljno za investiranje. Ok, zadatak je bio ovako, znači rekao sam, kupio sam televizor za 3000 kuna, prodao sam ga za 3300 kuna, zatim sam kupio televizor za 4000 kuna i prodao sam ga za 4300 kuna. Koliko sam novaca zaradio? Sve moguće vrste odgovora su bile, najmanje je bilo onih koji su rekli točno, a to je zaradio sam 600 kuna. Jer vidi, ovo su jedina dva parametra koja sam dao. Znači, nema poreza, nema ulaganja, nema vremena, nema ni jedne druge nepoznanice. Ono što vas je najviše zbunjivalo je to da je moguće imati novac i za jedan i za drugi televizor. Ok? Šta se događa kad imaš novac i za jedan i za drugi televizor? Imaš priliku kupiti televizor za 3000 kuna. Izbrojiš od ove hrpe, bam, 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 3000 i daš to za televizor. Prodaš ga, dobiješ 3300 kuna. Nazad. Ok. Uzmeš od ove hrpe, pružiti se prilika za televizor od 4000 kuna. Uzmeš od ove hrpe 4000 kuna. Kupiš taj televizor i prodaš ga za 4300 kuna. Prvi put se tvoja hrpa povećala za 300 kuna, drugi put nakon transakcije se tvoja hrpa povećala za 300 kuna. To je ukupno 600 kuna više imaš na ovoj hrpi nego što si imao prije nego što si prodao prvi i prodao drugi televizor. Dakle, kao prvo, sasvim je ok da imamo dovoljno novaca ili energije u bilo kojem obliku na lageru. Sasvim je ok da imamo energije za ono što hoćemo, za ono što možemo, za ono što želimo, o čemu sanjamo. Sasvim je ok da stvaramo višak radeći ono što radimo na bilo koji način. Jednom kad smo stvorili taj višak, u ovom slučaju je to višak novca. Jednom kad to imamo, možemo na lakši način zarađivati. Možemo koristiti sebe, svoje umijeće, svoju inteligenciju, svoje sposobnosti, svoje prilike, svoj način do dolaska informacije i tako dalje, plus sve mogućnosti koje nam pruža višak koji smo stvorili. Kad se te dvije sile, energije spoje, još će više viška doći na još lakši način. Dakle, da bih napravio taj višak, ja sam trebao, ne znam, možda raditi mjesec dana, možda 3 mjeseca, možda godinu dana, možda 5 godina, da stvorim taj višak. Ako znam kako. Jer jako puno nas živi na nekoj granici, pozdrav Mateja, hvala ti što si tu, pozdrav svima ostalima, živi na nekoj granici preživljavanja i ne može, odnosno ne zna kako stvoriti višak. I to je najveća zabluda. Onda mi računamo, ako hoću kupiti televizor od 3000 kuna, sad nemam ništa, ja moram posuditi, trebam platiti njima 7% kamate, a ako mi se ovo otegne, ako nisam siguran da će mi se to povratiti, ali onda ću morati kupiti kruh i mlijeko i platiti režije i tako dalje, jebi ga, ja sam u minusu. Normalno, ali ako znaš da imaš taj višak i da on neće nikuda dok ga ti ne usmjeriš tamo gdje ti želiš, gdje tebi ima najviše smisla, ako to znaš, to je moguće i potrebno u našem životu. Tada bez problema uzmeš te novce, kupiš televizor, prodaš televizor, uzmeš razliku u cijeni koja je tvoja zarada, stvaranje viška te energije i onda ti se ponovno pruži ta prilika i napraviš to ponovno. I onda to radiš toliko često koliko želiš
koliko želiš, ne koliko možeš. Zato što ovu transakciju koju sam ja napravio, možeš napraviti bezbroj puta, ako ti se zato poslože uvjeti, ako imaš uvjete. Zato je jako bitno stvoriti višak i onda pronaći način koji možeš ponovno generirati još više viška tom spojenom našom unutrašnjom energijom sa svim našim sposobnostima, znanjima, iskustvima i tako dalje i akumuliranu energiju koju posjeduje novac koji imamo, taj višak koji smo stvorili. Ok, znači u ovom primjeru s televizorima, ja sam to napravio na financijskom primjeru u vezi novca zato što je najlakše kvantificirati. Imaš 1000 kuna, 1000 eura, 100 kuna, 100 eura, 10.000 eura, 100.000 eura. Postoji neki broj i vrlo je lako to izračunati. Ali svi mi u sebi imamo potencijal energije u određenom obliku da ju pretvorimo u bilo koji drugi oblik energije. To može biti ljubav, to može biti pažnja, to može biti znanje, to mogu biti informacije, to može biti podrška, to može biti, skladištenje, čuvanje, bezbroj stvari možemo. E sad, najjednostavnije je to pretvoriti u financijski višak, zato što s financijskim viškom, ako stvoriš višak od 100 pilića, neko ne voli piletinu, neko je vegan, neko je vegetarijanac, neko je predaleko, pa će crkniti pile ako ga pošalješ tamo da dođe i tako dalje. Znači, najjednostavnije, najlakše pretvoriti to u novac, imat ga na računu i klikom prebaciti novac gdje hoćeš. I jednako taj novac znači tebi kao i nekom drugom, odnosno vrijedi, ta neka percipirana vrijednost je tu najpribližnija moguća. Ali, to ne znači da ne postoji način da ti svoje želje, svoje mogućnosti, svoje talente, svoje blagoslove koje ti je Bog dao na ovoj planeti, ne možeš pretvoriti u neki vid energije koji tebi treba, koji ti želiš, od kojega ti želiš napraviti višak. I ja znam da svi vi u određenom segmentu svog života imate akumuliran višak energije i višak potencijala za nešto. Je li to ljubav? Je li to stres? Je li to strah? Je li to bilo koja emocija? Jesu li to nakupine, drva u šupi ili stvari koje vam ne trebaju u ladicama, koje će možda jednom zatrebati? To je nakupljena energija, to je taj višak o kojem vam govorim, kojeg niste transferirali u novac, zato što mislite da je bezvrijedan ili nedovoljno vrijedan, ili da se ne može, ili ne znate kako. Ok? Ali poanta je da imate taj višak. E sad, odgovara li vam vaš višak držati u obliku u kojem ga držite? Puna ostava hrane, ili pun ormar odjeće, ili previše problema, ili previše stresa, ili previše nesigurnosti, ili ljutnje bijesa, ili zamjeranja straha. U nekom obliku držite svoju energiju. Ono što je moja topla preporuka, kako biste lakše prolazili kroz život, kako bi svemir vas podržao je, pretvoriti taj višak energije u slučaju da vam se ne sviđa u obliku u kojem je, pretvoriti u nešto što funkcionira za vas. Danas sam dobio sjajno pitanje od jedne polaznice programa Tajni jezik novca i financijske slobode, koja je rekla: Miro, sad sam u prilici da uložim nešto za svoje zdravlje, ali čim sam dala taj novac, ja sam osjetim da mi je to bilo mi je žao, jer to mi je propala investicija, bacila sam novac na neki način. Pita šta da radim. Rekao sam joj ovako, znači kad si određenim načinom života ti dovela sebe u situaciju da ti treba zdravstvena pomoć i da ti treba investiranje u zdravlje, to znači da ti na neki način ne cijeniš sebe, ne radiš ono što bi trebala da bi ostala fit, zdrava i tako dalje. E sad, dala si novac koji si krvavo i teško zaradila, ali znaš da ćeš nastaviti živjeti jednako kako si živjela i da ćeš ono što si jednom postigla, a to je loše zdravlje da moraš platiti, da će se to vratiti ponovno. Znači, u tom slučaju ta investicija izgleda potpuno blesavo i besmisleno. Imaš osjećaj da bacaš krvavo zarađeni novac na nešto što ne vrijedi. Ali, ako tu investiciju opravdaš svojom akcijom, a to znači promijeni svoje svakodnevne akcije, tako da one služe tvom zdravlju,
počni se više kretati, mentalno se razvijaj, uči nešto dobro, primijeni nešto dobro, daj nešto dobro, zdravije se hrani, vježbaj, osjećaj se bolje. U tom slučaju, svaka tvoja akcija povećava isplativost investicije koju si u novcu dala. Ili dao. Jel kužite kako ovaj mehanizam funkcionira? Dakle, da biste mogli dobivati compound efekt, znači da se sve uroti da radi za vas, morate naučiti kako stvoriti višak. Ok? I koliko god se čudno čini, najlakše ga je stvoriti u novcu. Najlakše ga je transferirati, najlakše ga je staviti u vrijednost. Ok? Ako želite naučiti kako to zapravo funkcionira, kako to napraviti za sebe, kako proći kroz cijeli ovaj proces, razumjeti ga u potpunosti i shvatiti koliko je oko vas beskrajno dobrih i učinkovitih prilika da uvećate svoje bogatstvo, bilo u novcu, bilo u dobrom osjećaju, bilo sreći, zadovoljstvu, ispunjenju i tako dalje, priključite se programu Tajni jezik novca i financijske slobode zato što to tamo radimo od A do Ž, od početka, gdje god je taj početak za vas. Nekom je u debelom minusu, nekom je negdje oko nule, nekom je 10 u plusu, nekom je 100 u plusu, nekom je 3000 u plusu. Radio sam i pomogao sam ljudima koji imaju milijune kuna prometa u svojim firmama, kojima je ovo znanje promijenilo život. Zašto? Zato što su umjesto, radili su desetljećima da bi stvorili, znači ubijali su se od posla, radili su previše, nisu bili cijenjeni, nisu bili poštovani, radili su ono što ne žele i tako dalje. Pretvorili smo to da sve što su kreirali, da počne surađivati s njima, da oni manje rade, da se manje nerviraju, da su više zadovoljni sobom, da više uživaju u životu, a da više ono stvoreno radi za njih. Zašto? Zato što su do tada stvarali višak u nečemu što im ne odgovara. I što su više tog viška imali, lošije su se osjećali. Kad smo to prebacili, kad smo transferirali tu vrstu viška u vrstu viška koja nam odgovara, mogućnosti, prilike, načini kako dobiti ono što želimo umjesto onoga što ne želimo, onda je taj višak postao cijenjena valuta. Ne samo njima, nego i onima oko. Stvari su se značajno pojednostavile. Nivo zadovoljstva je otišao do 1.000.000. Kužite kako se stvari mijenjaju i funkcioniraju. Prestanite trpati taj svoj višak nečega što ne želite, što vam se ne sviđa, što vam ne odgovara i žaliti se kako nemate ono što želite, a imate ono što ne želite. Imate ono što ne želite zato što investirate svoju energiju u to, stvarate taj višak. Prebacite to na ono što želite. Počnite stvarati ono što želite, počnite stvarati ono što doprinosi vama, vašoj duši, vašem zadovoljstvu i ispunjenju, ljudi. Jer to je jedini bitan cilj u našem životu. Zato trebamo i novac i sve ostalo. Jer možemo imati novaca bez zadovoljstva i ispunjenja, ali ne možemo biti zadovoljni i ispunjeni bez novca. Neko će reći može se bez novca i tako dalje, ne zanima me. Ako misliš da možeš bez novca, funkcioniraj bez novca, ali znam da ne možeš. Znam da ne možeš. Jer taj novac, u krajnjoj liniji, može stajati tu, da ga ja ne koristim, a mogu ga iskoristiti. Ali ako ga nema, a treba mi, ne mogu ga koristiti. Zato nam je bitan. Ajmo ljudi naučiti kako to napraviti. Ajmo stvoriti višak onoga što želimo, smanjiti višak onoga što ne želimo. Idemo pretvoriti olovo u zlato, jer ono što ne želiš te vuče na dno. Idemo to olovo alkemijski pretvoriti u ono što želimo, što nas diže. Ok, ako si u vodi nemoj imati ni zlato ni olovo, zato što ćeš potoniti, ali kužite o čemu govorim. Jel razumijete sada zašto imamo te zavrzlame oko nekih jednostavnih stvari? 300 plus 300 je 600, toliko si zaradio. Zašto? Zato što imaš čime i kako zaraditi. Kad toga nema, nemaš priliku, onda moraš mudrovati.
I apsolutno svaki odgovor koji nije samo 6:0 bio jučer je mudrovanje. Znaš, zbog ovog, možda je ovo, možda će me prevariti, možda nisam računao na ovo, a šta ako nisam ovako, a šta? Mudrovanje, 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 mudrovanje. Šta time radiš? Puniš stvaraš višak nesigurnosti, nezadovoljstva, straha, nesnalaženja i tako dalje. Kome to treba? Kome od vas to treba? Ako vam treba, mašala, ja nemam ništa protiv toga. Ali ako vam treba da to što imate, taj višak koji god on je, a ne želite ga, ako ga želite pretvoriti u nešto što želite, idemo to napraviti zajedno. Ja to radim, trenutno skoro 100 ljudi u programu to radi sa mnom i rade to divno, rade to odlično. Jučer je žena dobila 3. promaknuće otkad je u programu, odnosno 3. povišicu plaće otkad je u programu. Jebote, koliko bi vam to značilo? Tko bi od vas htio dobiti 3 povišice plaće u roku pol godine ili nešto? Bez obzira, i ona je prije programa mislila da je to nemoguće. Jednako kao što većina kaže, znaš, kod mene to u firmi ne ide tako. Nije išlo i u njenoj firmi, dok ona nije postala osoba kojoj se to događa. Pa se dogodilo, za prvi put je ona morala napraviti akciju, za drugi put je ona morala napraviti akciju, za 3. put nije morala uopće napraviti akciju, nego je bila ono što je. Šef je došao, vidio kako radi i rekao, jebote, ovo zaslužuje povišicu, dobila si povišicu od danas. Tako stvari trebaju funkcionirati u našem životu. Ako niste, ako vam ovo što sam sad rekao nije dovoljno da kažete jebote ja to hoću program Tajni jezik novca i financijske slobode, ne znam šta će biti. Okay. Komentirajte ili ovdje u komentare na ovaj video, zanima me TJN, ili mi pošaljite poruku, idemo jebeno razvaliti ljude. Može? Hvala vam na slušanju, nadam se da vam je ovo koristilo i oni koji su pogrešno odgovorili, nadam se da su došli do pravog konačnog odgovora. Ako se ne slažete s tim, ja sam ok da ostanete tu gdje jeste. Na vama je, isto kao što je na meni, da rastem i da idem dalje. Lijep pozdrav, uživajte, bok.